Riječ je o novoj školi dokumentarnog filma, udruge Film Aktiv, i ja sam za to saznala preko kolegice sa faksa koja mi je proslijedila da je vrijeme za audiciju i tako dalje. I u biti onda je bio taj nekakav mali razgovor kao da se vidi šta će biti, i nakon što sam upala u tu novu školu, odnosno u taj program, je krenuo niz vježbi kako bi se mi upoznali sa dokumentarnim filmom, sa osnovama montaže, režije, produkcije, snimanja i tako dalje. I kroz niz vježbi smo tako stvarali filmove, i ovaj ovdje film koji zapravo danas predstavljam, koji ima sad svoju premijeru, to je nastao iz vježbe portreta. I ne znam, tako kad sam u društvu i kad se ugasim, na primjer, kad nakon 2-3 sata što pričam s ljudima i sve, nemam više dovoljno energije pričati opet. Šta meni znači predstavljati ovaj film na Liburnija Film Festivalu je, malo mi sad trenutno fale riječi za to, zato što sam i dalje užasno pod dojmom i jako uzbuđena i jako zahvalna zapravo za cijeli taj program Film Aktiva koji uopće omogućuje da se upoznam s filmom na taj način i sa dokumentarnim filmom. I jako sam sretna, zapravo mi i dalje onako treba još malo da shvatim kao ok, sad se tu nalazim i sada je premijera i mi da ću to biti svjesna tek kad uđem unutra, tako da jedno jako lijepo iskustvo, baš prekrasno iskustvo, i evo, iskreno svima bih preporučila koji vole film, koji žele upoznati film, da je ovo definitivno jedan od ljepših načina kako se to može ostvariti. Već godinama vodimo radionicu Prvi put snimam na LFF-u. Svake godine je drugačija i nova grupa polaznika. Najčešće su to amateri koji do tada nisu još imali priliku snimati ili se uopće dotaknuti videotehnike. I u stvari, kako je svake godine drugačija grupa, svake godine iznova moramo naći novi način rada s njima i novu temu ili novi koncept s kojim ćemo raditi. Radionice su u stvari u sklopu filmske početnice. To je radionica koja se godinama već odvija redovito i uvijek su neki drugi voditelji. Mi za ove radionice na Liburniji uvijek zamislimo da su to kao neke osnove animacije koje bi djeca mogla isprobati. Imamo dosta kratko vremena, tako da na neki zabavan, brzi način omogućimo djeci da isprobaju različite tehnike animacije i da uspiju napraviti neke kratke filmiće koji će njih razveseliti. Nije ti smiješno? Kaj misliš, da li će ti kad biti smiješno gledati to? Kad odrastem. Misliš da će se moći smijati tome? Da. Evo, došao sam. S kamerom ili bez? S kamerom. Aha, hoćeš dodirnut kameru? A? Hoćeš da ti obrišem malo nos? Evo, čekaj. Pa prvotna ideja i motivacija i namjera je bilo obilježiti negativna stanja i negativne emocije djeteta, nakon što je Luca se rodila, od prvog trenutka plaća pa do ko zna kad, i namjera je bila snimati 18 godina takva stanja, ali nakon 3 godine spletom okolnosti i iscrpljenošću od konstantnog snimanja sam odustao. Onda je trebalo proći 3 godine da krenem u montažu s tim materijalom. Zašto sam uopće počeo raditi taj film? Zbog tog vizualnog aspekta, a to je da je on zamotan u najlon. On je bio zamotan u najlon 2 dana, odnosno 1 vikend prije otvaranja. I kao takav je meni bio vizualno prihvatljiv. Odnosno, ajmo reći da je meni bio kao takav vizualno izuzetan.
Ja sam naravno popratio i otvaranje i sam čin razotkrivanja tog spomenika, no odlučio sam ga zadržati zamotanog jer mi se čini da tako bolje djeluje. Program tvog kompjutera je u stvari jedna dokumentarna vinjeta koja je krenula od teme kakve veze u stvari imaju studenti fakulteta elektronike i računarstva ili možda nekako programeri sa pjesmom Program tvog kompjutera, a da ta konotacija nije naravno naslov te pjesme, odnosno naziv te pjesme. Neki čak znaju završiti bez majice, onako Zdravko Mamić, rasparaju im na pola. Pa jednostavno puno vremena provedeš za tim računalom i bude ti teško onda s ljudima kasnije, razumiješ? Ovaj film je nešto što nikom ne treba, što niko ne želi. I zapravo ja sam tu onda na neki način, da je to bio moj najveći motiv, da tu nešto napravim u tome. Dakle, moje poznanstvo sa Damirom Čargonjom Čarlijem je rezultiralo da dobijem arhivu riječkog kluba Palah. Znači, oni su nekakvih svojih 10 godina postojanja imali jednu veliku arhivu VHS snimaka koje sam ja kepčurirao, napravio, godinama proučavao i rezultat je sada tu ovaj film. Uopće je tu pitanje smisla umjetnosti, smisla života, smisla stvaranja. Dakle, tu se desila jedan veliki napor, jedan umjetnički procvat ove scene koju niko nije mogao podnijeti i shvatiti.